So you can get this for free today. For free for you. Men om jag vill koppla den till, så att säga, måste jag koppla den till spelaren då i... Ja, så kobler vi spilleren fra og sætter den direkte op i HDMI-splitteren deroppe. Så det er bare i deroppe. Så det fordeler den ud. Torbjørn har set det. I'm responsible for production, not responsible for sales, I don't know. But we just launched this yesterday here. Also this one is new product just launched. Så sådan en lille fin med en iPad i, måske det kunne være lidt sjovt for jer en gang imellem.